Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum бародарони азиз, модарону хоҳарони бисёр боиффат. табрикоте ки расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам асҳобашонро мекарданд дар омадани моҳи рамазон. аз абу ҳурайра аллоҳ таоло аз ӯ розӣ бод ки гуфт: расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам башорат медоданд, асҳобашона хушхабар медоданд ва мегуфтанд: ба таҳқиқ омад моҳи муборак, моҳе ки дар он аллоҳ таоло рӯзаашро барои шумо фарз гардонид ва дар ин моҳ кушода мешавад дарҳои ҷаннат ва баста мешавад дарҳои дӯзах ва бо ғулу занҷир, бо силсилаҳо, бо занҷирҳо шайтонҳо баста мешаванд. ва дар ин моҳ як шабе аст ки ибодаташ беҳтар аст аз ҳазор моҳ. ҳар инсоне ки маҳрум шавад аз ибодати ҳамон шаб, ба таҳқиқ аз хайри бисёр маҳрум гаштааст. хуб, дар ин моҳи муборак ки чӣ қадар раҳмати илоҳӣ, мағфирати илоҳӣ ва наҷот ёфтани чӣ қадар аз бандагон аз оташи дӯзах дар назар аст аз ҷониби Аллоҳи мутаол. воқеан дарҳои ҷаннат кушода мешавад барои инсонҳое ки ҳамеша ба кори хайр кӯшиш мекунанд ва хусусан дар ин моҳ кӯшиш мекунанд ки ҳамеша бо тавбаву истиғфор бошанд, бо зикр бошанд, бо намоз бошанд, бо тиловати Қуръон бошанд ва мардумро аз роҳи бад, аз роҳи гумроҳӣ, аз роҳи шайтон манъ кунанд, чӣ бо забон бошад, чӣ бо дигар роҳу василаҳои дигар. барои он инсонҳо дарҳои ҷаннат дар ин моҳ кушода аст ва барои он инсонҳо, он қисм инсонҳо дарҳои дӯзах албатта ки баста аст. ва шайтонҳо ки марадату шаётин, шайтонҳое ки чӣ қадар мутакаббир ҳастанд, золим ҳастанд, чӣ қадар мехоҳанд ки инсонҳоро аз роҳи ҳақ гумроҳ созанд бо васвасаҳои худ. дар ин моҳ воқеан аллоҳ таоло онҳоро бо ғулу занҷирҳо мебандад. олимҳо дар шарҳи ин ҳадис мегӯянд ки мақсад аз бастани шайтонҳо ин нест ки ҳамаи шайтонҳо баста бошанду инсонҳо гуноҳ накунанд. мақсад ин аст ки ҳар инсоне ки ба сӯи тоати Аллоҳ, ба сӯи ибодати Аллоҳ, ба сӯи корҳои хайр кӯшиш мекунад ва ӯ инсонҳоро, ин шайтонҳо, шайтонҳои мутакаббир, шайтонҳое ки аз ҳудуди илоҳӣ, ҷинҳое ки аз чорчӯбаи илоҳӣ берун қадам мениҳанд, он ҳаст мақсад ки наметавонанд инсонҳоро васваса бикунанд, наметавонанд ки инсонҳои холису мухлису содиқу бовафои Аллоҳро аз роҳи Аллоҳ дур бисозанд, аз ибодати Аллоҳ дар ин моҳ манъ кунанд. ин аст мақсад. ва аллоҳ таоло ҳамаи моро насиб гардонда бошад ки он шабе ки дар ин моҳ қарор дорад, шаби қадр, ба ибодати он шаб ҳамаи мо ва дӯстоне ки дуогӯ ҳастанду дар ин моҳ кӯшиш мекунанд ки ибодати худро анҷом диҳанд, аллоҳ насиб гардонда бошад ибодати он шаба, баракати он шаба. албатта. аъузу биллаҳи минаш шайтонир раҷим. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله
وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله ذوالجلال در سوره حدید در این آیه مبارکه می فرماید آیا برای مؤمنان وقتی آن نرسیده است که دلهایشان در برابر یاد الله و سخن حق خاشع شود، یعنی در ترس آید، در اطاعت الله فروتن آیند و مانند آنان نباشند که پیش از اینها، یعنی امتهای دیگر در نظر دارد که به آنها کتاب دادیم، یعنی اهل کتاب که پیش از مسلمانان آمده بودند و چون مدت برآمد برای آنها وقت زیاد دوام کرد، دلهایشان سخت شد و بسیاری از آنها نافرمان شدند، از فرمان الله تعالی رو تافتند. این آیت را به آن سبب خواندیم که چند روز پیش یک نفر پرانکر در شبکه‌های اجتماعی در یوتیوب، فیسبوک یکی از کلمه های از آیت قرآن را مسخره می کرد. ماشاءالله این یکی از کلمه های است که در قرآن وجود دارد. این را مسخره کرد، به مسخره گرفت و دیگر انسان هایی که آیت های قرآن دین الله، پیغمبر علیه السلام و دیگر پیغمبران الهی را و دیگر شعارهای دین اسلام به مسخره می گیرند، آیا برای اونها وقت نرسیده است که قلبهایشان در برابر یاد الله در ترس بیاید، در برابر آیت های الله فروتن شوند، اطاعت بکنند؟ و الله هم هشدار می‌دهد به مؤمنان که مثل اونهایی نشوید که به اونها کتاب دادیم پیش از شما، برای اونها عمرهای طولانی دادیم، برای اونها وقت زیاد دادیم، برای اونها پول و مال زیاد دادیم و آنها به سبب این دیگر از یاد الله غافل گشتند، قلبهای اونها سخت گشت و اونها بسیاری از آنها از طاعت الله بیرون شدند، فاسق شدند. فاسق شخصی را میگن که از اطاعت الله پای بیرون نهد، پایش بیرون ماند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. الله تعالی میگه نزدیک شد بر انسانها روز حساب و کتاب و آنها باز هم در غفلت، در بیخبری از آیت های الله روگردانند. یعنی ما ببینیم که یکی از نشانه های قیامت که امروز آمده است، البته نشانه های خرد قیامت، که قیامت نشانه های کلان دارد، قیامت کبرا، و نشانه های خرد دارد، قیامت صغرا. قیامت کبرا البته که به همه معلوم است، بسیاری از مردم خصوصا از مسلمانان این را میدانند که این طلوع کردن آفتاب از طرف مغرب است و برآمدن دجال و یأجوج و مأجوج و خروج کردن امام مهدی و پایین فرآمدن عیسی علیه السلام و 10 تا 13 نشانه های کلان است برای قیامت کبرا. و نشانه های قیامت خرد که امروزها ما میبینیم، مرگ ناگهانی و قتل و کشتار زیاد و این طاعون که این هم یک از نشانه های خرد قیامت است، وبا که امروز به سر مردم دنیا البته آمده است، نه به سر کافران فقط یا که نه به سر مسلمانان فقط. هر کسی که از پیش او میبرایه که در نقشه الهی، در تقدیرات الهی کشیده است، جان اون را میگیره. البته که زیاد از برادرهای مسلمان ما در شهرهای روسیه امروز به سبب این وبا، این طاعون فوت کردند. هر روز ما میخوانیم که چند از برادرها جوان، البته که زیاد از آنها جوانها هستند، بس این سبب در شهرهای روسیه از دنیا گذشته هستند.
аввалан ба модарҳои ҷигарсӯхтаи ин ҷавонон ва ба бародарону фарзандону хешу наздикони ин ҷавонҳо, ин мардоне ки ва ё ин хоҳароне ки аз ин вабо фавт карда истодаанд, таъзияи худа баён мекунем. Аллоҳи мутаол ба он ваъдае ки аз забони расулуш саллаллоҳу алайҳи васаллам ки гуфтанд ки ҳар инсоне ки ба касали тоъун ба ин вабоҳо аз дунё фавт мекунад, албатта ки шаҳид аст. аллоҳ таоло дар қатори шаҳидҳои дигар инҳоро қарор дода бошад ва наздикону пайвандони инҳоро сабри ҷамил ато буфармояд. воқеан бисёр сахт аст ва мо кӯшиш бикунем ки дар ин моҳи муборак ки ин шурӯъи ин моҳ аст, ҳоло саршавии ин моҳ аст ки дар якум рӯзи ин моҳ қарор дорем, ба бародарони мусалмон, ба кулли мусалмононе ки дар дунё, дар тамоми давлатҳои дунё қарор доранд, хусусан бародарҳову хоҳарҳои форсизабон ки ба забони форсӣ суҳбат кунем мефаҳманд, омодагии худа бинем ба шустушӯи гуноҳҳои худ дар ин моҳи муборак, ки ин моҳи муборак моҳи нузули Қуръон, моҳи раҳмату мағфират, моҳи халосӣ аз оташи дӯзах аст. ҳар чӣ метонем зиёд тавбаву истиғфор бикунем, ҳар чӣ метонем бисёр ба бахшида шудани гуноҳҳомон аз ҷониби Аллоҳи мутаол зиёд тайёрӣ бибинем, зиёд тавбаву истиғфор бикунем. ба ҳар гуноҳе ки пеш аз ин моҳ инсонҳо қадам мезаданд, чӣ ба зулму, чӣ ба масхараву ба коҳилнамозӣ, ба тарки намозу, ба бесатриву, ба арақнӯшию, зинокориву, рибохӯрӣ, шаробхӯрӣ, ба ришвахӯрӣ, ҳар гуноҳи кабира ки даст мезаданд, кӯшиш бикунем дар ин моҳ худа аз ин гуноҳҳо шустушӯ бикунем, ки ваъдаи илоҳӣ аст аз ҳадиси расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам ки ман сома рамадона имана ва иҳтисабан ғуфира лаҳу ма тақаддама мин замби. ҳар инсоне ки ин моҳра, ин моҳи муборакра аз рӯи имондорӣ, аз рӯи бовар дорад ки ин яке аз рукнҳои асосии ислом аст, ин моҳи муборак 5 рукни ислом аст. яке аз ин рукн, яъне сутумҳои асосии ислом ки бе яке аз ин исломи инсон комил намеша, ин моҳи мубораки рамазон аст. рӯза бигиранд ва тавбаву истиғфор кунанд ки аз рӯи имондорӣ ва аз рӯи ин ки ман агар дар ҳамин моҳ ба сӯи тавба бозгардум, ба сӯи истиғфор бозгардум, ашк бирезум, дар шабҳои рамазон қиёму лайл бикунам, 2 ракат ё 4 ракат ё 8 ракат ё ҳар чӣ қадаре ки метонам намози таровеҳа анҷом бития ва рӯзҳои рамазона чашмша аз ҳаромҳо, забонша аз ҳаромҳо нигаҳ бидора ва ҳаракат куна, кӯшиш бикуна ки ҳамеша дар кори хайр пешсаф боша. хусусан имрӯз мардуми мусалмони мо ки дар шаҳрҳои Россия банд мондиянд ва дигар шаҳрҳои дигар кишварҳо ки эҳтиёҷ ба кӯмаки мову шумо доранд, кӯмаки молӣ, кӯмаки дигар роҳоқати кӯмак эҳтиёҷ доранд, онҳоро кӯмак бикунем ҳар чӣ қадар ки метонем. дӯсто ба даъват кардан боша, ба дигар дӯсторо ки дар ҳар шабакаҳои иҷтимоӣ даъват кунем ки ба кӯмаки бародаро дастрасӣ кунанду бетараф набошанд. иншоаллоҳ ки беҳтарин аҷру савоба мегиранд агар аз рӯи ҳамин имондорию эҳтисоб, яъне аз рӯи ин ки агар ман тавба кунам ба сӯи Аллоҳ бозгардам, Аллоҳ гуноҳҳои маро мебахша, Аллоҳ мегӯяд гуноҳҳои гузаштаи ӯ инсона ман мегузарам, мағфират мекунам. ва нигоҳ бикунем ки дар ин моҳ мисли дигар моҳҳо нест ки мо озодона масҷид бирему ибодатҳои худа, намозҳои панҷвақта ва ё намозҳои таровеҳа ки ба шавқу завқ дӯсто мерафтанд, мусалмонҳо ибодат мекарданд, имконият нест дигар. ва дар хонаҳо ки намоз мехонем ва ин моҳ ки ба мисли моҳи дигар моҳҳои солҳои пеш нест ки мардум чӣ қадар ба шавқу завқ рафта ҳаҷҷи умрара баъдан ҳаҷҷи фарзиро анҷом медоданд, чӣ қадар аз мусалмонҳои мо, чӣ қадар аз
برادران و مادران که نقشه داشتند، حتی پولی خودم پیش پرداخت کرده بودند، سپاریده بودند، حجت های خودم آماده کرده بودند که امسال عمره میریم یا که حج فرضی میریم، که امسال محروم ماندن. الله میدونه که تا سال دیگر کی هست، کی باقی است، کی باقی نیست، ایره الله خودش میدونه. اون انسان ها در این شب و روز خون گیره میکنن که الله ما میخواستیم که امسال بریم عمره انجام بتیم، امسال بریم حج خانه تر انجام بتیم که در عمر یک بار است، سالهای سال منتظر بودن. امروز به سبب این وبایی که تمام عالم دامنگیر کرده است، بیچاره ها محروم هستند. کوشش بکنیم که الله تعالی گناه های ما را ببخشه، دیگر به سوی توبه بازگردیم. میگه شاعر که باز آی باز آی، هر آن چی هستی باز آی، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آی، این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی باز آی. درگاه الله درگاه کشاد است، تا برآمدن آفتاب از مغرب دری توبه باز است و دیگر حالت دری توبه پیش از اینکه جان انسان ها در غرغره بیاید. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند ان الله یقبل توبه العبد ما لم یغرغر. بیشک الله تعالی به یگان شک شبهه توبه بنده را قبول میگردونه مادامی که جانش در غرغره نیامده باشه. اگر خدای نخواسته از بین ما انسان هایی که تا امروز در غفلت بودند، تا امروز بی‌پروا بودند، بر فرضهای الهی یگان اهمیتی نمیدادند، چی بر نماز و چی بر روزه و چی بر حج و چی بر زکات دادن که یکی از فرضهای اساسی، رکنهای اساسی اسلام است، اهمیت نمیدادند. همیشه دین مسخره میکردند، همیشه ظلم میکردند، همیشه رشوه‌خوری میکردند، همیشه رباخوری میکردند، زنا میکردند. اگر توبه نکرده باشند تا امروز، اگر الله نخواسته به این وبایی که امروز دنیا را فراگیر کرده است و گرفتار شوند، دیگر جان در گلو بیاید، دیگر توبه قبول نیست، دیگر راه بازگشت نیست. الله خودش پناه دهد. به همین خاطر ما همه دوستا را، هر کسی که این ندای ما را میشنوه، این ندای من نیست، البته این سخن قرآن است، سخنهای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است، آیات ها و حدیث ها هست که ما میگیم. گوش میکنه، کوشش بکنیم که دیگر به سوی توبه بازگردیم. الله از بنده هاش دوست میداره توبه کننده را، دوست میداره که بنده ایش که هر چقدر که گناه کرده باشه توبه کنه، به سوی الله باز بگرده. الله اون دوست میداره. بکنیم که دست خیر خود به یتیمان و به بیوه‌زنان و به احتیاجمندان و خصوصا مردمی که در شهرهای رسیده در موندن. الله برکت یا دوستایی که امروزها چقدر خیر صدقات خود بیشتر کرده ایستادن در شهرهای رسیده میبینیم. الله اونها را از این وبا و از این بلاها امین نگه بداره. هر دوستایی که یک سومی که در این خیریه صدقه میکند، الله از این وبا و از این بلاها نگهبانش باشه با اهل و عائله‌شان، با فرزنداشان. و الله تعالی همه ما و شما را توفیق بندگی عطا بفرمایه که درهای مسجدهای ما و شما باز شود که همیشه عبادت‌های خود رفته در مسجدها انجام بدیم. این بلا و این وبا را از سری تمام مردم دنیا خصوصا مسلمانان دور بگرداند. و در آخر باز هم گفتنیم که این ماه شریف به همه مسلمانان ماه مبارک، ماه رحمت و مغفرت و نجات از آتش دوزخ گردانده باشه. گذشتگان ما و شما را، گذشتگان تمام مسلمانان، خصوصا مسلمانانی که در این ماه از نزدیکاشون گذشتن و که در عالم قبر به حسرت خواب هستند، الله تعالی اونها را مغفرت کرده باشه، در قطار شهیدان اونها را نوشته گردانده باشد. ماه رمضان به حق رساند همه را، از شربت مغفرت چشاند همه را. امسال غنیمت امسال یک بار، تا سال دیگر الله رساند همه را. با امید دیدار تا درس های آینده. و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.